Chin Chan Somni Pakwa Pathian ni Melbourne en Pui Buta Kania Australia Mizo News Clear to te by ule to chung chan chin ngai tlamasa ang Melbourne cheng Mizo ti tan big Pfizer COVID vaccine lak ron pui nei tura each clinic ne na tho hona kal zela hetiang hian vaccine lak nei tur bithle ani October ni reta dose khatna ni somni pakwa dose ni na Cooper Smith Pavilion Wingwood CCV Hall lak tur ni anga mi somruk ming pe om to in MMA social media thu chiang zok tar chho thoi ani anga Miranda Council baka Yarra Ranges wamchung Melbourne Mizo te bitna huna ni thum liam ta mai khan COVID hotspot awm mai baka apung hluaya MMA member te chena in chen omle talfo na dorte ani hlamawangin pu Joseph Lanon tluanga MMA president suan mitin film khur turle in rin helna emo symptoms emo nei anom chuan in test tirva turin thu acha a puinga anom chuan executive committee member te anin honrang thu asoi bok Ron chung chan chin calls proofing le flubot malware la ka film khurtur Australia mobile mangtu te zinga caller ID into unknown phone calls missed calls messages le video do call dong tu te antam le a hi khovel changka nei na kentel cyber attack chikhat ni in cyber criminal hoina mobile phone mangtu te ta na mangtu te data poimo tak lag ruk na na an manber ani anling lo thon click turin emo app download turin emo thuan thon thrina chu phone nei tu ten an hon pal chuan virus chikhat flubot chu an phone chung alutin data poimo tak tak bank account te thlingin an ruk sak thei ani iOS mangtu te a in Android phone mangtu te a luar dewa ton thla chungin flubot be na hi voi sanga le janga chungna report alo ni to ani Victoria State in Kharkiv Megdan thale ni hi thleng o tur chu voina shikai thar mi somkole pani lai nomawangin Premier Daniel Andrews chuan karle ni nga ni ali ani lowangati tugin jinga press conference ane apu Andrew chuan kaiser punchak em wangin base anga thila kal lo thule an shikai na chui thei om lo lawangin in Kharkiv chu pose ani anga ahun le ni chu chief health officer thuron lak ani nuwa thu chiang zok hriat thoi ani angati New South Wales Darkar somni pali liam ta chung khan shikai tharmi sangkhat zani le somporet omin mi paruk an thibok COVID khwakirna dan zom lo te chunga shemna khau taka ken ko zelani Karkalta khan New South Wales suan COVID-19 shideng laka invent himnana dana siam bo chetu Anthony Karam kumsomni pasari mi chu mantura Warren apek chu anu in tanina akhungta Anthony hian Indora Mazwa Dolovin mani in krungshang tura thupek po lo nial to a Bank Sound Court chuan thu buai som pathum te no zia lu sakin bela chua po phal sangani don lo ani Ningani ni somni puruk khan New South Wales achanga Queensland kaltur motor nung buta meche pakhat manani he meche Queensland luruk tum motor nung thomna dana lo biru hi police ten thomno an check pa in an hua COVID-19 border direction about cheta wangin dollar sangli zale somthum panga choi tirani Rompon chanchin Bowak thalo hi pa wangin scholarship Mizoram una mi pa pathum le an mani boy pui tu an thi ni somni pasari zir top ni tlaidali lechan vevel khan scholarship diak kon nazari venga cheng pu wanal siama parte fa pate pathum pu Albert Wanal Shia takum somlimi le aphir pui Andrew Wanal Shwai le tlangwal William Meldu omat kum somthum paruk te baka an mani pui tu pula chwal la ne chu an tuizen chung lam ti fai tuma an lun lama an nun nan cham unau thum te hian anin rel mek nuai le se chin nuaya an tuizen ti fai turin achung khup thlengvel chau tui omna chuan an luta pindan le lam tui her hona block tu omni an hriata an valut chu an reta wangwang mai ani an mani boy pui turen pulal chhon liana chu an luna avalut phei veta a ani po chu atal boy zui veta ngal maya an pali hian arang thiang be scholarship dam doin pan puan ni a Dr. Leonard Sten theitop chuin an nunna chan tumba se tlaidanga le chan vevel khan thia puan an nita ani bowa thalo hi pawanga bawal ti hi nimin khan vui liam an ni Ningani thlanga Mizoram sample sangko zakwa somruk pasari enfia zinga COVID shikai mi zakwa le panga hu chwa le an ni a
sample en fi atanga zazela pakwa point bill pariat te chuan shikain Mizoram shikai mu chwa hi an pung chhole chan meka nimin jingdari ta Ministry of Health and Family Welfare data ti chwa danin Mizoram chu ninga chung North East India shikai Tamber state ani Shilenga banga thlit chung big in karani nuwa Karkalta chu nia tangkhan shivei omlo na khochan khata big in hongin in khom le chanani Shrihuana Aizol Kupuya in Kharkiv Kalpi Meka Mipuite Himte Nan Aizol Borsa Chuan Karma Satsoni Zana Changa Thaleni Li Thleng Zantin Dar Sari Achanga Zingdar Li Thleng Mipui Pon Chwa Akhap Bana Sipai Sokar Du Lo Zialan Tier Lanizel Nimin Khan Myanmaram Khopui Berdotu Mandalaya Chuan Buddhist Puithiam Ten Mashwain Sipai Sokar Du Lo Nalan Tier Na Nizanile pakhatlin na pualin kong anzo. Hetiang bok yan Myanmaram hun shanga po kong zo anibok. He indo na yan kantlong don lo, kantne don, tunay na atil tute hi antlo mang. NUG hi kan sokar diktak ani tiin tuan outswa puya. Mandalaya kong zo tute chu si paiten ral tuam mangin daran tuma may tse pakhat kapliamin mitren katan manbok. Nimin Vekhan Tale District Team ta khwa sipaiten chena in an halsak. He khwa yan People Defence Force PDF tele Myanmar sipaite inkara indona thlennu in sipaite chu khochung thlengin an luta. Akhomi sangtel de chuan sahimna na khwa an chwasan mek lai hian sipaite chuan an khwa in then khat te chuan halsak chunjom ni in akhomi te chuan an soi. Myanmar Sipai Sokar chuan rampuma PDF mi list sate emo PDF chan puitu emo chanchin thlentu dalante mena chiat nuinga longman pek atiam kumtling lo pani thitua an chung thu relani Myanmar Sipai Sokar chuan February thla thuneina atne chu pomlova ep2 an man de zinga mi somni paruk chu thituin an chung thu rel saka heng mite zinga pani hi kumtling lo nia shiat anni Assistance Association for Political Prisoners AAPP thu chwa danin Sipai Sokar na alak no hian mi sangsari zaruk somni pasari man ni in mi sangkhat zakwa sombet palite man tur thu pek chwa mek ani boka mi sangkhat le somni paruk in nunna an chan to nia shiat ani Empui Buta Australia Mizo News